Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 33 тыйын. Доос Кредо банк доллар 80, евро 79, рубль 1 сом 35 тыйын. Халык банк доллар 82, рубль 1 сом 34 тыйын, евро 80. Банк Азии доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 34 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 70, рубль 1 сом 33 тыйын. Компаньон банкы доллар 80, евро 77, рубль 1 сом 34 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 80, рубль 1 сом 33 тыйын, евро 77. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 78, рубль 1 сом 33 тыйын. Акча алмаштыра турган жай доллар 83, рубль 1 сом 34 тыйын. Кыргызстан банкы доллар 79, евро 77, рубль 1 сом 35 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.